Ibwaga sana mutegeri wa Meru TV nkatho cia mwanya ugorobo na Arua ngakurikanirwe ni tariki 20 mweri ni jwa 6 mwaka 2025 ni nteto na njira endaja kuma kaunti mwanya ja kaunti ya Meru na Kinya o me ya kaunti ya Meru na Kinya ndiguru yonthe ya Kenya na nande tukithira tukiambiria nteto cietu ni Rwimbita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria nteto cietu ni ati nawe ura wari munini wa mutongeri wa Mugongo Rigathi Gachagua ntuku ya Arua nombete kwithirwa hakithithia ndiunga yawe kwirigirwa ikajukia ntuku ithatu aja kaunti ya Meru na nara ndiunga eti nande yombete kwithirwa igicemania na kupingwa gukunene no ntubukuru ya karibu yombete kwithirwa bagitiumirie na kuregana na ndiunga eti Gachagua igitariro mbere kwithirwa hagikinya rutere ronkubu na thingatene na atongeri baraba kumugwata mbaru mbere kwithirwa hagitrimana na karibu kubu baraba mbere kwithirwa bakiregana na ndiunga yawe na kuga ati botongeria wa kaunti ya Meru ni Rais William Ruto bari na munini wawe Professor Kithure Kindiki agikinyaja mutindo Jokangangi kuri na juthi bamunyo bombere kwithirwa bagitiumiria na biashara na beta na mbere kwithirwa inyabagi yake monki barabarene rinjire moja kuregana na ndiunga eti ya Gachagua ndene ya kaunti ya Meru no mwandiki wetu Anteto Jeff Wagituma ari nacho tariria. Nawe Rigathi Gachagua ule wari munini wa mutongeri wa Mugongo na ule nande ni mutongeri wa kiama kia DCP na thithitie ndiunga muthenya jwa Arua aja kaunti ya Meru. Ndiunga nayo ithirite ina nkucanio kathumba gatigati ka Meru nuntu bamwe batithirite bakienda ndiunga iji. Bare kuringana na maandiko na joja kurikiri ibao byao bariuga kaunti ya Meru ite kwenda siasa na Kinya ni bedroom ya Kithure Kindiki na President William Ruto. Ni ara muchijojo jwankubu joithira jwe na nkucanio kathumba kinyokeja kwithira muchemonio ni jwitere na mbere. Nkuruki mutongeria ujo wa kukinya kiri gicigo mbunge kia North Imenti mutindo Jokangangi na tirimanire na antu bati kwenda muchemanio jwawe batongeretwe ni nthuki mbithi akuru amwe na yuthi ni aria bagwakitie monki njirene janjira imwe ya kuga muchemanio jojo jwa Rigathi Gachagua joti kwendeka. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Na tugitigana na ripoti ya Gachagua na nditugacokera rutere ni rungi nara nawe uria niwe murungamiri wa kigina kege CDF rutere rwa Tigania East niwe mwirigi Kiranga none thiritwa akiaria ntuku na Arua igitarira kari rutere kunate ira iri wandine ya Thangatha na aretete na mbere na kwithirwa akiuria kariba rutere ru kwithirwa bagitara atongeri kuringana na maendeleo yaraba kubaretera akiaria Kiranga netete na mbere na kwithirwa akiuga Mheshimiwa Mpuru wa Buri ko kagita kamya keri na nusu irethiritwa robisine nethiritwa akiona ni otongeria bubwega na Kinya kwithirwa akireta maendeleo ja maingi kiri wondi cionthe ithano ira rutere rwa Tigania East na ndikiranga netete na mbere na kwithirwa akiuria kariba ntereji bethirwa bakikwata Mheshimiwa Mpuru wa Buri njara onaka kinyira kithurano na kinene kia mwaka 2027 na ara akaribaba no betete na mbere na kwithirwa bakiwa bo bari na Mpuru na bakamugwata mbaru wone gitara kuringa kura ara Kinya no ntuba maendeleo yara ombete kwithirwa akibaretera na Kinya kwithirwa akiona ni mutongerio mwega no mwandiki wetu Anteto Kumuruteru Adams wa Muturia ari nacho tariria. Ukaile tumekwara tira nyumba cia askari betu imweshimwa Mpuru arakire mwaka uyu athirati karaya askari barabara ya ngongwaka baina nyumba cia kimweshimwa Mpuru twacoka kigithomo rwaritwe na mwarimu okathi ara kathi primary twira renovation ya class kimwe binabia milioni ile Mpuru narigirwe MP ukaina makamuye nia kwena class ya 1.2 kia Mheshimiwa Mpuru
kia kine kathiria nguru ari kuthomera mpuru na rigiro ukaina mathathi nyumara kwina class ya 1.4 kina ithena loka kia kimweshimwa mpuru na kathiria ngwai kuthomera ari mpuru na rigiro MP to kumamiure na primary twina class ya 1.4 kia mweshimwa mpuru kikuthomera ari oeta miurene secondary na atwana twetu tumite rai kwina modern laboratory mweshimiwa iwakwa kuendelea na yakumira nkulukia milioni 5 kulukira mweshimiwa atwania tukio kuluka sailira tweta karorone kwina class ya 1.4 kia kimweshimiwa kekirutena loka na ekathiria nguru ari kuthomerwa oeta ntukwita wangutu kwina class ya 1.2 na kegi ya 1.4 kene ithena loka na ikuthomero rwari mpuru na rigiro MP oiteithia kidogo etara kwetu lwanjilo kwina class ya 1.4 kene ithena loka na ikuthomero rwari mpuru na rigiro MP ukiawingia urwara tumira mweshimiwa sukuru eta wantu anthenge ina kitangi kia lita 10 na class ya 1.4 kene ithena loka ikikuthomero rwari mpuru na rigiro MP ukiaweta kamie secondary kwina ndani ngekulukia milioni 8 ukulugira ngwe mweshimiwa mpuru weta sukuru eta wantu ari mata kwina class 1.2 kethie ngwena ekathomerwa ukiaweta muga kwina administration block ekulukia milioni 4 ya kimweshimiwa mpuru ukiaweta kiarao kwina class 1.2 ya kimweshimiwa mpuru ukiaweta kaluli class 1.4 kena ithena loka kia kimweshimiwa mpuru watonya kiria aturi betwa mukono secondary kwina ndani ya milioni 8 iwako imweshimiwa na ikuendelea weta mukono primary kwina innovation ilasi bitatu ya 1.5 biko bibide imweshimiwa mpuru weta akaya secondary kwina ndani ya milioni 8 ya kineka thia ngwe ikwana betu bakurira rwari mpuru na rigiro MP weta bwana primary arabu kuluka erabu ete mekindori sukuru ya bidero innovation kurangie karau sukuru ya white ya karau sibitari ato bareta baete mekindori bao kiloga tu sibitari beta bakaita tita itari ba kunya agimu bachoka no to sukuru ya bidero ya kurangimu akai karau sibitari okuluko eta mekindori mweshimiwa mpuru abaringire kioro kia mbere kia mirango 8 mwaka yo ele abaringa kioro kia mirango 6 na thaiba sasawa wetara kwiko kinwe kwina class kimwe kia 1.2 ukaina makabuline kwina class bitatu yo kwe milioni 4 ukiaweta kia mikuu ukiaweta kia mikuu kwina class kia 1.2 na kenge kia 1.4 ukiokuluko weta thore kwina class primary kia 1.4 kina loka na ite thore secondary mweshimiwa mpuru abarombere milioni bagirwa klasi waribo getumira ukaena makemuro itinara kwena ilasi bitatu be innovation ya kimweshimiwa mpuru kwena mangage kwena modern laboratory ekolokia milioni 4 ya kimweshimiwa na nekuthomerwa weta maria primary kwena class 1.4 kena itena loka weta maria secondary kwena modern laboratory ekolokia milioni 4 ya kimweshimiwa mpuru weta St Benedict kwena modern laboratory na innovation ilasi bina weta kairo primary atori betwara innovation ilasi bitatu 1.5 weta kaliene secondary kwena dining milioni 8 weta kiocho secondary kwena administration block ekolokia milioni 5 weta kianikia mwethe kioro kia mirango 6 weta kamithea kwena modern laboratory ekolokia milioni 4 weta muche mukuru administration block ya milioni 4 watonya charuru kwena class kia 1.4 kena itena loka ukiaweta thubuku administration ekolokia milioni 4 ukiaweta nduluma ilasi bitatu innovation 1.5 ukiaweta Antoanu ilasi bitatu innovation 1.5 weta Ngozero ilasi bitatu innovation 1.5 weta Lobozirwa ilasi bitatu innovation 1.5 weta Kinangaro ilasi 1.4 kena itena loka ukiaweta Nchoi ukulokete abarabara kwena ndani ya milioni 8 mweshimiwa na ketana katira ngweru arene utumirwa weta Kailo Vande
kwina modern laboratory emilioni 5 oeta Ntamicho kwina class ya 1.4 kina itena loka na igothomerwa ukiawita Kiremu kwina class ya 1.4 kina itena loka na igothomerwa ukaina Mama Tabithi kwina class ya 1.4 kina itena loka polo na gomba kana ate gomba na tukiuma ruka ruterene rwa Tigania East na ndito gacokera ruterene rungi na nabo akariba kathate ne na rire Rwandine ya Kirwa ni betherito bagichumirie na kwithira bakithethanikira bakuwa ati ni betherito bagikirwa asara inene ni nju ire kwirikana kwithira ikithukira miunda yao kagita kwa kagita na ara bakuwa nabo mabisa begie kana bara barungamirite nyumo cia kithaka utetagarie bethirwa bakijukia akariba bakiaria na ndini betete nambe na kwithira bakiromba thirikari yumba kwithira kiababeria nju iburugu ntuku kana bethere bakijukia itagari rinene bari bobongwa ngurukini betete na mbere na kuwa mutaratara jora yutete na mbere na kuwa antu kwithira bagichiandikithia ukurukira menyange yara yombete kwithira yakithithikane nyumo iji na ndeje tukubate nonto jurithithwa online kana kiri mitandao na ntubara baingi batikumbana na mantu jathimo no mwandiki wetu anteto kuma ruteru mwende wa Libuni ari na chotariria akariba kathate ne na riere Rwandine ya Kirwa na ribore ni bachumirite gutariria kinyamara kirabona kumanira njogu imwere baerete mpanga buru akiwa ni bathenetie kiri urimi bo buru na batibela roi arite ndangikite ni nyomo iwe to njogu mono na nja ndi murimi impingite tanto tonya sare ne mono na yo tuko indere buru ntina thiri na ndere kinya guchenja roji no ntumaira kinya roji no tuba kurima nkararo tuko indi rokire ngiukira injogu nkethera mundene ne ndikire jaira bya kurabira ndimite na roji thai gote mpempe irakora iranda wano ntubwa angai irandi na roji kwau na ndawa to impio kinya thai ya mon treatment lakini njogu eje mbikira asara na nte kumba kuita mita ku ende irabira byo ndendarimite batue turi akariba kathate ne nari na tukuthangikia muno injogu nontu njogu ikwathire tikiba gutue njogu eje ni imwe na iritonyera kingone na batue ikwambiria guturira kuma mweri jwa Juni thai nande nontu ikambiria gutonya ititiraga na twinyangiritie batue utegintu twinakio iraturirire mbembe cionthe ciathira na ikwatie ne kinyangite na kinya munda jora joandi ikwatie kinyangite tutije thabi kauma ciari kathate ndakurira ku twithanga injogu iji teje nya yambiria kati yambirie gumo tene indi Kenya Wildlife Service itijukaya atua ire baterie na eja na ruo rugiri kanjogu kuga nginye mbita nyomba iumite mundene yo muturi okwa ingane nani monka gwe nyomba gweri mbio tukuthithia na thirikari eguchiete kainde birezi uteko thirikari uyo tutedia ko bururu na rero mbareo kire thirikari ni kuyukieta alia mpoi na kuthamia njogu eje kuntuku basiate ubakayukie kinyanjarene cio kwa batue kiriro gieto itu kuria antu bakia IWS buru ibamenyere njogu eje nontu njogu eje itetutigithia nontu ikambiria Juni eta mwanka mweri okenda na batue itukuromba riri iromba itutegerwe buru nontu batue tugatigwa twi thine nene na tutiomba kunganuanirio bya musanda na batu itwiritaira nguge tuingwa na njara cietu na twina imera kera batekora tukia atu ngo tukayuka atu tuingwa na kwambiria uo iba chugurikere nyomo eje bamite aja utwina kanya gura onjogu nkuromba thirikari na atongeria betu bakinya bgisiasa iba tutetere tafadhali no tubatu tukwangamia turakariba ntura eje nari na karatene na nchige tukuthira inyomo eje na bouga bo kire mutaratara yoke nande yo aciandikithia na thirikari nikenda kuriwa mawenyange yara yabwithitwe ni nyamu iyi ndi batue njirenge turi areterwe kwandikithia online tutikuonege tutethia nontu batue mbere turera itwite ofisi ugeta ofisi ni ukaripoti ukanenkerwa form ukojuriria na wojuriria ugachoka ugeta kwa agriculture mtu ofisa akeja agatega ndamenjire athithitwe na akaandika uria kuthithitwe kenda bamenya uria bomba guturea ende nande nteto itwaretero cia online itukuona batu ite tutethia nontu antu bakia IWS bejere rukiri na batega bachoka bauga mtu wa insurance no keja na mwanka nande ni ugoro
no te muntu wa insurance urakinya registration ya online na chio tanto bonde bakomba kuthia online yo getomimbi tanto bonde bena smartphone kwina muntu karero o miaka 70 o geto mu register online no akamenya register ambi inya koro ikere saini akamenya nala weri ikere saini na online to ikaira saini chieto no te nao so online yo teke atotethia kyo onto registration chonde ito chio no ikuthithia uri babona o fraud ndene mantu ja maingi mono Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Na tugitigana na ripoti ya Mwende wa Laiboni tukachokera Mwanga kaunti ya Tharaka Nithi na nabo hakari ba kaunti ya Tharaka Nithi muno kuma rutere rwa Chuka nabo ni bethiritwo bagitiumiri na gweta na mbere kutha bakimeneria Ndiunga yora wari munini wa rais Rigathi Gachagua aja kaunti ya Meru bakiaria akari baba ni baugite Ndiunga ya Gachagua gutire maendeleo iretete na kwa antu batibatere kumwitikiria no ntu kintu kirari na kyo ni gya kwathurana Meru bakiaria akari baba ni baugite gitarira Gachagua ari thirikari hatona ni arena wendi kinyo buri kubo kuriungira account hizi kana baretera maendeleo kinya yariko ende thai hati thirikari na atena mainye kinya yariko ne jwa kumba kuithura na ndia kija kuriungira Meru na kinya rutero rwa Tharaka Nithi ntu bora bakuwa ni kureta siasa ithuku bakiaraniria na metha yetu ya Nteto ya Meru TV akari baba na ndeni betete na mbere na kuithirwa bakiuria Meru batigetekaniri na rwaria kana Nteto cia Gachagua ende ni bombe kuithwa bagitana kugwata mbaru mutongeria ro kureta maendeleo haja kaunti-ini hizi sio ijire na wetunge ni munini wa rais noe Profesa Kithure Kindiki ni bagwa Kindiki na netie wendo bwa kureta maendeleo na kinya gutetheria kaunti hii tijire na kuni babatere kumugwata mbaru nikienda omba kurita ngui jawe ure kubatere mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo ari nacio tariria nyuma ya ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua kwambiria Ndiunga yake ndeni ya kaunti ya Meru arakinyonekanire kurugama ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mujini wa Chuka indi Gachagua nonekanite kurega kuthokwa bwega ndeni ya kaunti ino chiri chiere arambe umbithi amwe na antu babonda bonda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bameneretie muno Ndiunga ino ya Gachagua imbonete antu betu ba Meru baikara taba kwenda gutumirwo thuku muno tariu ni nkuigwa kwina Ndiunga ya wa munyolo ya kwambiria nkubu netino oguni no buriku bwa Meru na gutikie gututethia Meru na Tharaka Nithi na Embu na Isiolo antu ma Meru mugaca gukeciria wega endiria muntu yari deputy president atana kinya Meru gucha kwarira mauntu ma mira atana kinya Meru gucha kwarira mauntu meria indi umuthi after uma nirachokete Meru gucha kuringa ciaca ciake bakiaraniria na Meru TV baugite Gachagua amwe na barabonthe akuthiuruka nabo batoro bakinya kaunti ino chiri chierera bari thirikari-ini na kwoguo na thaino batari thirikari-ini batibatiri kuya kweneria Kenya nontu muntu uria arari thirikari-ini araragia wega bwa Ruto na akamukatha muno na Ruto atari muthuku lakini thaino ogu kinde ararutire kinde kia tonywa niraroniro thuku bwa Ruto gutikio Gachagua tureterete na kiu ataturetere aturakwariria ntu bae baca India ya Central wacha gwatara antu mau monthe the former deputy president achitana na Meru guti muntu no omwe anakinya Meru muntu ma development guti muntu no omwe anakinya Meru muntu ma empowerment tige kuringa siasa jio kabira na natige kuthia kianikaga mauntu maria aici thirikari ithagwa ina mo thirikari yonthe ithagwa ina series yayo na wauma thirikari ni uburi gukira kethoga kwenda sela ciawe nendie na gwataneka na gurwo ni bau agurwo ni bakalonzo na ba Wamalwa miaka u bakalite thirikari nene bibalotherete antu ba Kenya nontu Wamalwa ekalite thirikari ni ya Uhuru miaka 10 nimbia gutikia ruthite bakiuga kwina batu bwa antu ba kaunti ya Meru kurega kunenkera Gachagua kanya na kugwata kindi kimbaru bwega gwatane Mount Kenya yonthe na mugikune tikire ni tumusupportete miaka mingi muno lakini thaino getukara nenkerwe gitikia kia deputy ni babwiri gwitikirwo na kindi kinu akuma Mount Kenya ona ketho no alwa Mount Kenya bando no Mount Kenya untu ona tu bagwatirite gite nene na tuma Meru okwa tu supportete Kithure Kindiki ni twirutire kabisa ni twirutire tuone Kithure Kindiki twina njara nake Kindiki aturite Meru every time ali Meru every time ni agocha Meru lakini uyu ungi nake wa tene thani ni narambiria gocha nontu ni aumirevo gutini benefit muntu ya tuleterete guti empowerment muntu uyu mundu atureterete ara indi baugite kuma Kenya yagwatirio chiathi batoro bona mutongoria gungi ukuruta wira ta Profesa Kithure Kindiki is a leader. Kindiki is not a politician nontu kabanga gutala kumaendelea achoni no tongoria kumali the interior security achangia deputy president you can account what Kindiki has done until now and you can rate it out of 10 around 8 to 9 out of 10
Kwa tunenda kuga atiri antu betu ba Tharaka Nithi county na ba Meru county na ba Isiolo na ba Embu nitugwatire ndakene yetu gwitwa Githure Kindiki ni ndake kuruta wira wega muno na ni ndaka twamigwatira wege kadi barasa untu ni mtu ukumenya bura kurutha kima ki urutingo gibwawe wele alikuwa ruthage aliku na nitwici aragiria antu maena kuthigwita ya mbeca kendomba kurunga anengelwa kira kwenda omba kwendia president Mount Kenya Kindiki gutikia gwetia ni empowerment ga gukiria wa mama agaukiria vijana na antu ba bikibiki na itu mweterete Tharaka Nithi atuletele empowerment wega sana tu antu ba bikibiki. We are supporting Kithure Kindiki 100% without no doubt. And to make your stand to supporting Kithure Kindiki ndio tuko na benefit from Kithure Kindiki ali deputy president. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe beta murimi wa Mbogo. Na tugitigana na ripoti yu na ndene ati nabo kuruba ikundi kuma rutere rwa Gitura ire rutere rwa Igembe South na bone betherito bagichumeria na kurita mataro kirie kurubangi ba kaunti ya Meru na raba berite bethero bakigwatanira na kwithirwa bagituma kana bakibwithia ikundi nikienda bomba kwithirwa bagitethuka na utethi mwanya mwanya burabo kuma kirithirikari ne na bukethirwa bukiza maturene bakiaria kurubaba ne bakuwe gitarira nge kurucia gwatanira na guciandikithia bakarita gikundi ni ryo nkake bomba kwithirwa bagitethuka ngurukie kurubaba na ndini boreti mubunge wa Ekuraja kaunti ya Meru nwe Karambu Kailemia kwithirwa kibatetheria kana agitetheri ikundi bibi na mbeca cia GAF nikienda hatigira kinyabo bakomba kwithirwa bagiciukiria miturirene yao no mwandiki wetu wa Nteto no Mukiri wa Nkunja ari nacio tariria endene ikundi mwanya mwanya bitirumanite interese Gitura ikundi muno kirake kiyene endene bauretie kurobange komba kwethia bakisi umugana ikundi kenda bomba kwethia betethuka na mbeca cia thirikari na kamuthitho kanini kaweta na mbere kakeya nawa kinyene munini wa Rais Kithure Kindiki ona kinya kire atongoria barabange endene rabauretu kaita karabake ya mwenira bakomba wikoria na kwithinya kamuthitho ko kenda bomba weta na mbere Ekoroiba thuranire ikundi baoyole ba gwithie ni certificate nikenda baunika na kintu kira thirikari kuona no ntukethira we na uti ikundine utebio wona no gotura kuwa into bia thirikari bikuriwa no tebio kare o no ntuti ikundine no ntukethira uti ikundi ki registered utumba kuona no mbike ndene thirikari endi ngwetia ekoro barabati ikundine baukume ikundine kenda banguneka na mbeca cia thirikari ore uende bakiaria ndi bamenerete muno mubunge wa Ekoro Elizabeth Kailemia bakimweta na kumoria ate kaumbe kwithira akilikana ekuruba na muno barabantiwa na kubatetheri kinyana tutangi turatoroi no ntonteriri kwina thina ya roi kaita karaba maturene bakethira betairia rwiro na wikira kitu tangine tu nende na bamwira komba kwethira kiulwa nibo kwira mwesimiwa Karambu Kailemia batu twe korontiwa na atulikane pio atuwate njara au kumane na bautwe na antorene nikenda atutethia au angi kwenda kwita mwesimiwa kwira mwesimiwa Karambu Kailemia na atuolelie 20 kode popati tunyana twana donini na iba kwenda support ya mwesimiwa Kailemia kwa kwira buru tuolelie no tuolelie na metho yaku buru ya kiao kiendo komba ugerie kuruba oleli kundi ya ruterero Thangatha na ruterero Tiania ethira akimenya ekuruiba kuria thina ya buba kwa yarwe bakwithira bakia yarwe antu ibaritire rwe muongo butembo otara mutongeri tucoka turia na mitungi muongo ekuruti sawa sawa ile ne raturite buru muongo yoko no tuko na utengo gebuta no ntoba kamata mutungi yaroje batu erie buru to na roje buru takase ikoringo akika support Ekoroba iba mo baraba na thina muno emantone ya tutangi tura toroje Ekoroba beba bakithithia manto ya guita tubecha to nini tura murungo batethia bakona na ndio komba ko baringa support ya table banking kakitu tu kidogo oba inue ora baeja na tubecha to bare ao na ndio withiro kuthithia bwega muno mweshimwa Kiripotera Meru TV kuma Gitura Igembe South Mbeta Mukiri Onkonja
Na tugitigana na ripoti ya mukiri wa Nkunja ni ati nawe munini wa gavana ja kaunti ya Meru Nwelinda Kiome nethiritwe akiariria mantu jegie kiatho kiria gikethirwo kirio kia arimi kiria gikethirwo kirio ntuku ya ruju ruterene rwa ASK kana ria jijikene muno ya showground akiaria leader ni ati nambe na kwithirwa akiromba akariba Meru bombe kwithirwa bagikamata ibande biao ni kienda bethirwa bakiciandikithia kiri mubango yogima yasha no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na kare Antone una turetera ripoti. Munini wa Deputy Governor Nwelinda Kiome ntukwena Arua nombite kwithirwa akiariria mantu mianya ja ugima bwa mwiri ona nkuruki nombite kwithirwa akiuria akiuga na ukaribisha President William Samoei Ruto kiathone kiria kirigiri kia ruju kia arimi na nkuruki omba kwithirwa akiuga Anthony Bombe kwithirwa bakija na ibande biao nikenda bakandikithwa ki mutaratara kana mubango jwa SHA niyo itongeretie kiri urimi bwa iria na itokwira president wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto na karibishe twendene ya Meru County kwija kukunganiria amwe na arimi ntukweje ya rojo ya kuonania kana kutrain kuritana mantu ja Meru jete ja ukulima bwa iria modern milk production techniques imanto jaria aremi batikumenya na ko wihwera aremi ibeje beterete kuritanwa manto ja Meru jara ja kabatetheria kiri urimi bwao kwa ng'ombe cia iria muno ikuburomba bweze na ibande bienu twethirikari Meru itu kwenda muno to register kana tuendelee ku register ndene ya mubango jwa thirikari jwa SHA jwa health jura jo kuretera antu betu insurance ya sibitari na itu kuromba aremi ejeni bwena ibande bienu tukethira twikirite tent yetu na tukareta machine cha ku register tubudithirie ngugi yetu yenu yothe ya gweta antu agweta sibitari gweta ku register tukethira twina tent na tukethira twina antu betu para bakomba ku register gukurukira mubango jwa SHA governor alafu na kwena project ile inge tukuga award based project already itothithetie project 25 na tukagweta imwe iria tayari chithirwe eche complete na ira twetete ntuko inkai kwethiro batwe tukomba kwetha tukirugura na ge project iu itwethiro twe side area tigania twethiro tugiaka chipitari emikindori komethira tugiaka outpatient enjeru block enjeru area kethora ndi egishugurikira office 25 kwethirwa office cha metho kwethirwa kwena office iria ingi chionde cha kwethirwa ikiona aje mwanka ituthiritwe turugurite office esha ndene outpatient block area na kwena chibita na party ingi chibitari ira tugwita theater kwethirwa ati neo constitute theater general surgery na theater chia ira ekorba ke watwana bethero bakiomba kwetho bagikwa na jau nijo ndaikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ni ndene mutindo jwa Kangangi North Imenti Meru TV. Tugitigana na ripoti tugacoka uringi mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi na nabo hakariba rutere rwa Tharaka ni bethirito bagitumire na kurita maoni jao mwanya ya koni siasa na kinya weti na mbere ira bitite bithirito bigita na mbere aja ndene ya mugongo jwa Kenya bamwe bao ni betite na mbere kutha bakigwata siasa ira sitite na mbere mbaru bakiuga siasa izi igatoma bethiro bakireterwa maendeleo na ramaturene bamwe bao nabo nibone ni kutha bakiregana na mantu jao bakiuga ati siasa izi siomba gutuma ngeri bara bathuri na kura bakitha bakiremwa ni kurita ngugi ciao no mwaniki wetu wa Nteto kuma rutere ru nwe Ndagara Waiguna ari na chotariria warira karia kaunti ya Tharaka Nithi na mono gicigo munge kia Tharaka bakanitwo kuringa siasa kiri mantu makonio thina mbere na mono kiri atongoria bathure kari gicigo munge kia Tharaka bara twaranirie na bwi barutite guge bo mwanya kwenda tukira bendere ya gututhiria kwoguo ni tiacha itienderee
tutikero tie ciaca renda mendere tio tutikwenda ciaca tie kiko tutethia nakio no ntukana twaringirwo ciaca igetuma kia mana tukuringirwo tio ntutugutetheka tatigage tumagwa gikuaki ciaca tutikwenda ciaca ke muntu taituruthira ntu turienda moni makugeta bwera mauturuthira ntu njoke na jira twira roye rukauga goko cha endo tiero yetwene ana baba une angere moyoka kuma leba une kangire na bikibiki tukarothero aretigo tukaria ciaca na tuarega kuthura na ego tutirotherwo moyoka kuringana na Karibaba gitumi kinene gigutuma batigakiri kwithira mirandi yonthe iraberirwo bakarotherwo gitara kampeni gutire no mamutongithie ciaca tugaciaria no ntu mantu maingi tutikuruthirwa tutire akwaria mantu maciaca no ntu gintu kia mbere barabara tietio koguo ende no atuciace no ntu raume gunga kaya gaturuthira mbio barabara no ntu nata nawe tumurinda utie barabara tractor aje yari mao kilomita emo yathi ende koguo tukona muntu unge ombo tutethia atutethia nkuruki murinda tukona barabara cia kumira tukona kinya ruje tukatiga kwaira mitungi na migongo kagita ka mitungi kathirire matarate go mara matumagwa tene mbere kaunti icoka no ndora kaunti ciajiri ciagie gukube itoririkanwe turemerwe barabara yetu ya kuma Nyagari no ntwana beto baringa muro bathiete cukuru no baure na ruje toriuga barabara enu na tuthondekere yo no ntubata no tutwetu kuma gecigo mungege Tharaka nkiripotera Meru TV rietwa Mbeta Ndagara waiguna tugitigana na ripoti yu ya Ndagara Waiguna kuma rutere rwa Tharaka na ndi tugacokera kairi aja kaunti ya Meru na rana we CC we wa mantu jegie ugima aja kaunti ya Meru Dennis Mugambi none thirito agitiumiri na gutariria ndunga ya seneti aja kaunti ya Meru igoro na ugite boba karita thirikari ni betete na mbere na kuthura bagitiumi na gutigira Meru ni bakuritiro ngugi ura kubatere kinya kethira bari na mieri iri yake obisine ndikwe tu anteto MC Mutonga ari na chotariria gikundi kia masenators baria betherwo bari rwang'ini rwa Herod ni bombete kwithwo bariungite Meru bariungira cibitari cia Meru na nkuruki ona beta kinya kiri chemist Chanto Kiumbe na nkuruki ni ara bombete kwithwo bagitegera mantu meanya na bakiaria Senator Onyonka nombete kwithwo akiuga jauju. We came to Meru because we are in the health committee at the Senate. We had made a request for the governor to welcome us here so that we could come and look at the health facilities that exist at the sub-county level and at the county level. We went to 2 health facilities which are level 4. We talked to the personnel. We have looked at the issues at those facilities and we kind of got a clear report on what the challenges are. We came back to the Meru KTRH. We have looked at all the aspects, what has been happening, where they are in terms of budgeting, how they are spending their own source revenue. We talked to the patients, we have gone to the maternities, we have looked at all the sectors of health in this county. On average, the county is doing well. It's if I was to rate them, I would give them a 60. But they can do better, they can do more. We were surprised and yet very happy that the governor has picked very young doctors who are going to run the facility, and I hope that they will show him that their effort and input will be appreciated by the people of Meru. For us, we are very happy. The officers welcomed us, and the governor, what we are doing here is basically give him now the report on what happened the whole day and our conclusions, and the county health workers, health executive officers were there. And we've kind of reached a conclusion that there are certain things they will change. The county is moving on right. And I think for me, it was a good visit and we'll continue coming because we want Kenyans to understand that the Senate is their last line of defense. Senator Onyonka nombete kwithirwa akiuga egita ria thirikari ya county mbeca no mwanka ikathingataira. That the Senate will be following. Once we have given county governments money, we now must follow that money. So I'm very, very happy that our chair lady and my colleagues who are here
I think we have done a good job. And I want to tell the people of Meru, thank you. And we want to thank the governor and the officers. Our position is that we don't come for politics. We come for professional undertaking, interpretation, understanding on where the county is on medical issues. And I think today we've done that. Thank you very much. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo ajwa kangangi Northimenti Meru TV. Na tugitigana na ripoti unande ni ati nabo atongeria na siasa bamukumaja kaunti ya Meru ni boretie kwithirwe kukigia thiri odera mutongeria wa kiama kia DCP Nweri Gachagua ombete kwithirwa akithithia ndiunga ya wera yirigiri kwithirwa akithiria ntuku ithatu aja kaunti ya Meru ona kagita kau na we mutongeri wa mugongo Rais William Ruto no nerigiri kwithirwa hakiriunga aja kaunti ya Meru ruju na nikyo gitumi nande atongeri baba boretie Meru kwithirwa bakigia na ukiri igitarira mantu jaja jonde ya gisiasa yetete na mbere. MC Mutonga ari na chutariria atongeria ba Meru nibombete kwithirwa bakiumira aria bameneretie muno mantu jara jombete kwithirwa jari ja uragani ndene ya thiguru ni yetu na nkuruki ni boretie antu bakiumirie kiri micemanio ria ejete na antu beke thiri tebu wake ona kinya thiri ni romberi na gukiragwo ni gukonekana kugite thiri ni kenda mantu jakomba kwithirwa jabugi kirira ni kiejani ukethirwo wote kwenda gwita mucemanio na juu utigana na juu na kethirwo we urienda gwita juu jungi itakire juu na watiko weta kire onthe kethia bangi na bugwatanire jakwa Bishop Ringera ndi mutumiria na ndenda kwaria taruterero kanisa tuge batumiru itukwenda thiri nene ko itukwenda kwariria antu betu bakija micemanio no Gachagua kana jwa president no ntu akeja atongeria betu ajumbe kukagita kinyomo ingiria mucemanio no kagita uchwanto bakura na mucemanio jorote kwenda we mutongeri oro rutererwa mucemanio jo thirikari etera ntuku yenu mucemanio ekinyojo kyantu wike mucemanio no jwenu barabe ba DCP na bo bacemanie bete mucemanio no jwao na bari na thiri na ngwataniro yithirero inene tutikwenda manje jira turonere Nairobi jara atucokagia nyuma jegi daga twarire itetura kanu riria antu boreirwo baba ingi muno no ntu bokamata mitioro kuura mutono nyakwe rujo tugakamata mitioro kana ntuku nweri kundene Meru itwithire twina thiri itukethania muntu na ungi na tumenye Meru irenda ngwataniro indi murungu no mwega na tuthiririe gituma na twagwatanga bana umweru na ngaba noro bangi tangugi no gwita na mbere bwega so tumucokeria nkatho no ntu borete tangugi bwega atuge Meru yetu nenderete bwega na tukangira ngaba na gituma itumwe kanya budget yeweje na budget ye tukambiria otaka ngugi ciawe na tukambiria kwaria bangugira na tona manjara agetajo na mbere Meru atokwenda kwira mutumaire yombo muteje 27 undi bita muri ngiokaga inkira nkirigara we manto kurigara manto na inkira ngetagaira manto uni kona mwana wojo Mr. Ojwang mwalimu ojo rorairwe dene ntukuita toinya otio thirikari tumete kiba gwata mwene kura daktari kura mwalimu ojo Ojwang kioria kemoi gekandigaria muno batwe mutana weta wa sinepa akurawa no tuba kwandika mitandao na nawe miaka iri tutomba kuona kio tuba kuridhika ituchoka tukarika na BJwe emu Meru kinyana ndi narwe nkuruki miaka ngana Bishop narwa nkurukia miaka ena tutamenya BJwe tireu BJwe mwana o Meru mwana wina ngina nethe na tukoria atiri kira kiodigaria Ojwang yakurawa thirikari iraumire yombe bakigwatawa ende tuterwa gikuke BJwe kana twerwa sinepa tona manto urata kugiwa urajorogerwe ya urajorogerwa mwalimu Ojwang batwe undi umwe gukodem gikuke Ojwang na ngi kodem gikuo kana baba kwite ndene ekenyeji na ike gutuma uni mbuga atiri ndimburi ngiokaga itubweri okuko muntu tutanwa extrajudicial killings should stop in this country.
na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua Mbi Times Mwitonga ngikuripotera ndene Mutindo jwa Kangangi Northimenti na ripoti ya MC Mwitonga na ndiga tukinyithia muthio nteto cietu ugorobo na ruga tugacokire ngatho cia mwanya utegeri wa Meru TV ntuba kwithirwa ria mona batu thingatirite nikenda tugakumenyithia jaraja gwitana mbere kiri reporters betu bonde na rabambite kambi gukuretera nteto inkinyaniru tukabere ibwega na benderie kurita ngugi injega wera bakurita ya kumenyithia Meru na kinya akenya bonde kira kigwita na mbere uninga kwendera tuko bothongi na bojori tharimo bya mwathani rietwa urimbita njeri wacheupe